Okay, dia a card agus fáilte ras chuig an seachtain gear scopi seo. Ní lech an céidín déirdín agus an aine le Jenna Gwen, so is féidir an linkt dúrcha seach leis an obair mars canná tá an legan amach ar an bhéilere mar cuid an céad rud a fecinn sibh ar an OneNote an seachtain seo an ceach le Jenna New agus seo an firm Microsoft agus dar nói an YouTube an sin. So tá muidir glenn rá leis an léamh tuiscin a bhí tosathe goin an seachtain se caite, so be muidir léamh alt C ar leathnach 112 den Deutsch Komplett agus be muidir freagart na ceisna ar an bhuirim hí so níl an fada an sin ceartcha sin tá cabhardíomh ar YouTube an sin. So na ceisna atá le cholína so as gomáis bhí stéhan viele studenten zum Erasmus ceartcha sin agus mé ag fecantar zum Erasmus sin mis ag clóhúlúird. So cá seasan roinnt daltaí ó thaobh an Erasmus program. So céir é an dearcha atá acu as Germánis. Céir é an tuairim is mó atá ag an fórmhór dóibh. So tá sin le léamh alt sí. Freag an ceisio an Gaeilge, cén dá áit a lútear mar áit na cófáilime. So bíonn sin ag fáilm i dá áit de réir an alt seo, céir díad na dá áit na sin, gámarc agus gámarc. Fear na breigach an sin, agus an sin cadacílíonn na focail seo a leanas sin na príomhfocail brúgaí ar send agus submit. Ok, so má feic muid just Jack arís an seo, just an písatéir le seo, is seo an talt atá le léamh, muna bhfuil an leabhar ag obair duit. Alright, so tá muid dul isteach go Deutsch Komplett agus tá an písa le léamh an sin. So we'll do an OneNote onas nach osglóid mé trí himpeiste é. Agus nach taspána mé bhór nanamnacha don downumland. So, man schickt den Eltern Postkarten mit dem Kolosseum drauf und grüßen. Nou, sin jazz nach gach Kolosseum, cos tá sibse en nou an lehéad a sin, tos gwil an Kolosseum feici gwifir vor dúr scola. Ach, schicken sin an brí her sjólen. So, is féidir le duine, postkarten, cartí foist a heola, chuig a distí leis an Colosseum agus an fáilte agus na fáiltí agus scríb rudí cosúil. Es geht mir gut und ich lerne viel. Tá rudí ag dul go maithlumm agus tá méid fálam a lán. Man lernt ja sowohl in der Kneipe als auch im Hörsaal. So sowohl, tá sé sús cúpla orintse. Sin an dá rud. So, fálamíonn duine sa Kneipe agus freisin sa Hörsaal. Na níl ag tuairt na focail sin díobh tuis go bhfuil siad san mar chuid an ceisnóir atá le déanamh goibh níos duine, so bei arbh iad eáil suas. So voll die Dinge nicht so ernst zu nehmen, als auch fleißig zu sein. So voll an dárod so fálamíonn siad an dárod seo. Fálamíonn siad idir an Kneipe agus an Hörsaal. Freisin. Fálamíonn siad die Dinge nicht so ernst zu nehmen. So nehmen sin tóg, ernst sin dá riire, agus die Dinge rudí. So gan rudí a thógáil ró dá riire, agus freisin fleißig zu sein. Na fleißig sin an focail Germánis ar dín aibre. So agus freisin fálamíonn siad gur caithfidh siad obair go dín. So ní gádait gach rud a thógáil ró dá riire, agus caithfidh tú rudí a dhéanamh go dín freisin. Man kann auch seine Sprachkenntnisse aufbessern. Is féidir le duine an ólas teanga a ausú leisce comá. Die Erasmus-Studenten sind auf so voll Spaß und Lernen motiviert. So, tá na mic-léinn Erasmus tógtha leis an sprí agus an fálam. Nu tá ord spreagan, nu tá spreaga acu don sprí agus don fálam. So an dá rud arís. Dan und wann muss man ein Referat halten laut Professoren. So an áit agus an am atá orthú ein Referat a dhéanamh nó a chur faoi smacht, sin de réir
na professor na Hullaf. Alright? So look, níl mór an le déanamh a goibh inniu, tuisc go mbeadh muid déanamh dí agus í amórach sin an cis nach chuil ach altaháin le déanamh inniu. Ach tásúla gom ná gur chuireann sibh roinnt iireachta seach leis an píosa Gearmáise sin, I'm brained ag léamh rudí atá curtha trí Google Translate bína is gom loithreach, agus an sin na ceist an ceist as Gaeilge, agus an sin na PC deireanach an sin. Okay, so sin a méid tá mé an taobhheile an rifos má tá cabhar de ormh agus so á bhíodar thuachan